Se met konekte nou, kek jou de sa USCIS te mette yon memo de yo pou moun ki vle ajiste stati yo. Memo a te fe koneke si ou vle ajiste stati yo ou si voze tounen bak nan pe yo pou al tan rezidans yo. Yo fè konen tou desisyon si ke ou rete nan peyi ya, yo relo pou interview, osman menm si yo pa relo, desisyon se USCIS kap prani, most likely USCIS pa apouve petisyon si ke ou pa bay yon bon rezon. Ki sa ki yon bon rezon? Pour exemple, si ke ou se yon moun pitit ou osman mari ou malade, se ou menm kap okipe yo, ou voye prev ke moun sa yo se moun ki malade, den sa se yon bon rezon. Ke lot rezon tou, menm kwe rezon medikal la, se yon rezon ki ka ede yo. Ki es ki ka fe demande pou ajiste stati yo, ki moun ki pa ka fe li. Si ke ou te fe yon krim, yo pa pre la pouve petisyon sou se yon kriminel. Si ke ou te entre nan peyi a san inspeksyon, yo pa pouve, yo pa même gate petisyon sa men. Si ke ou te entre an I-94 ou expire, se pa yon petisyon mariage ki wap fe, USCIS pa apouve petisyon sa. Yan pil nan nou nan mouman ki pe an pil, nou pa konen ki sa pou nou fe, gen nan nou ki vle pren desisyon pou nou tounen bak Haiti. Moun sa yo, se moun petet ki pap travay, yo pa gen kat travay, yo stati yo expire, yo pa kont sa pou yo fe. Mwen ou men batabre la Haiti nan mouman, administrasyon rete 2 an et demi, 2029 ap gen an nouvo administrasyon. Nouvo administrasyon sa mette nan tet mwen, menm si l pa demokrat, la chanje an pil lwa ke administrasyon Trump lan te pase kont imigran. Paske pou ekzamp, sonje ki a Trump te fe konen ke rezon ke imigran yo sipoze deporte, se paske imigran yo tap pran travay nan men Ameriken. Men an pil moun ki spesyalize nan zafè ekonomi fè konen ke se pa imigran ki problem nan tout bon vre. Paske administrasyon deporte an pil imigran, men peyi ekonomi an vin pi mal. Gen lot rezon tou. So, si mte ou men, mwen ta prete nan peyi si se travay ou pap travay, rete avèk yon zami, rete avèk yon fami pou 2-3 an, jiska ske bagay yo chanje, mette nan tet mwen bagay yo gen pou yo chanje. Gen lot barem table di de adjustment of status la, si ke USCIS tari lo pou interview, sonje ke se ou men ki sipoze pou fe ke ou sipoze rete nan peyi, si USCIS ke lo pou interview, fe USCIS konen pote prev ke ou sipoze, pote prev problem kom mwen te espliko deja, problem medikal, ki pou ke yo ta sipoze, pou yo ta for rete nan peyi. Konen ke si USCIS pa apouve, apre interview si USCIS pa apouve demande pou ajiste stati ou la, USCIS apou yon dokiman ki rele notice to appear. Dokiman sa fe konen ou gen yon dat pou al devan yon jij imigrasyon. Lo al devan jij imigrasyon, ou ka fe menm demande la ankor, ou ka fe an jij lan konen ke, ou te fe demande pou ajiste stati ou, ou te fe USCIS konen ke, ou gen yon problem ki fe ke ou pa ka la Haiti, ou pouve problem nan ba jij lan, fe demande a jij lan pou jij lan ta apouve demande. Si ke ou bezwen, moun konen ki jon ka jen mwen, li numero telefon mwen, se 866-775-9771. Pase bon jounen.